Gerakan TikTok cika-cikaku. Hebat untuk mengejek musuh. Berbakat. Gerakan Mak Bidi menimba air di sumur. Basah nih. Bro, bantu gulungin bro. Gerakan Mak berbahaya gemborek nih. Ketika turun di pik. Wah, sangat milenial. Dia kalah. Layangan putus. Layangan putus. Layangan putus. Layangan putus. Hah? Layanganku. Layangan. Layanganku. Sialan. Mana layangannya?
Layangan. Sialan woi. Layangan gua woi. Wah. Emang gue kambing, eh. Mampus kau, mampus kau. Mampus kau. Mampus kau. Mampus kau. Mana aku? Hah? Hutan larangan. Bro. Ini hutan larangan, bro. Kata orang, kalau sudah masuk sini, nggak bisa keluar lagi. Lalu gimana? Biarin aja sudah. Kita keluar aja. Lewat sana kan. Yuk. Kayak lokasi yang tadi, bro. Ini tempat yang tadi. Aduh, gimana kita ini, bro? Gimana pulang, bro? Kita lewat sana lagi. Kita taruh topi, bro. Gimana, bro? Gimana, bro? Aduh, gimana, weh? Sini, bro. Taruh di sini, bro. Topi, bro. Jangan ketahuan sini, bro. Topi gua tadi, bro. Tapi kamu, bro. Sini lagi kita, bro. Tamatlah riwayat kita, bro. Gimana istri kita, bro? Kok kakak sasat, le.
Balik layar. Ya.